welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monali Saurambai presenting to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Chrism Mass celebrated at Cathedral of Our Lady of Mary Help of Christians. Women Empowerment Committee visits bereaved family in Langtor. Meghalaya aims for pork self-sufficiency in 5 to 10 years. And BSF arrests 3 Bangladeshis, seizes 1,730 bottles of fentanyl at Dauki. And now the news in detail. The Cathedral of Our Lady of Mary Help of Christians, Lajumkra, was filled with hundreds of Catholics who gathered for the solemn Chrism Mass. Priests from various parishes across the Shillong diocese participated in the celebration. The Mass was led by Most Reverend Bernard Lalu, newly ordained Auxiliary Bishop on March 30th, alongside Most Reverend Archbishop Victor Lingdor. During the ceremony, the High Priest blessed the 3 holy oils used for baptisms, priestly ordinations and anointing of the sick. The Mass also marked the renewal of priestly vows, as all serving priests pledged once again to carry out God's work faithfully and in unity, following the Church's mission without wavering in spiritual matters. But in come so to ya gospel trong place to me, lagi pandemic lagi trong the chicken Kristan, daga chicken hen. But gong ki balang punlong ki kunting bapedor, tin kemen aban khat mai ki daga balang baptisma daga balang ka chumi. Ipane kami dau Kris utra chumi. Amen. Khubor tu ni dua yang boleh kumabun bawa, untuk berpentangan dengan kompunya. Nam begitu yang bantu sedaya yang kami cuci, kinjau cuci sedaya yang lalu, bagi long berdor beliau yang cuci sepanjang. Boleh dia beralih beberapa kecingroy bagi jenayah Mesir. Tu peniang sebahai ku dan kebakabalan kai, tapi dari cikumen yang berkusur curi. Dia memiliki yang bersedang, walau hukum yang kendau. Baka tumi kiden bersisor. Pada pedang cuki lami kiden oleh baai dan ekonomian dibangi penangkap dan pekerja yang Chrism. Desisau tu beda penusin dan kia lupa. Pada kebayi lupa bisa kemen cuci cai cuni. Ulah tentu bahan kislet hikmat cuni dan ekonomian. Ba apa citom dia lupa pesan dan pertai dari cisayum. Apa roh kalau menai dan cisuk bat kelawan dia ada pertai. Nampak nanti boleh ubah pempau lupa ya kebangsa air dengan dia. Ya kanila berkurang harga yang kemudian nampak kita kisah pempau. Abang adalah saya koi dan baptisma ya barang kita boleh. Kaji pusle dan kemudian kaji penkemen berkepercaya berkemacam ini. Nang tabah air hukum bawa saya susah cibiru. Bayar orang uparaju upalasum syuhada hukum. Un pengetang do daga bagus le daga ne kompunya la pendan borong susu yang ne kompunya abau ko cibi cisu sutra cibi ulah dawa ban baptis dua kawaco dan dawanis barangka mehi dalam hana beneng yo bisi pokon haka do cuka paro melapan mena dak saki cuka sor ko bot ban bisno bhaya yo ko mamarwai cibi ban melapan tisai ban melapan cur ban pusle kompunya cikumen Yau bagi para juru, umbau debet ulah bermena kecil juru kumpulan itu lupa. The request of please to kindly extend their hands towards the Chrism. Nama rakyat kepada kami kumpulan, bagi ko kumpulan, kabamelan tau, mensuhab ikut dan kecil cumi,
ban benrum ya Khubor jong siam bukui halo joka daga citelam jong Khubor jong Chrism ubah keteng bukui jong daga semaka yo keteng joka pada kapabila slay ikilam do iskim bagi itu lupa bagi martir jong tu pensken ke semaka kapabila tahu bagan long besakamen jong kecil im baga cikim bacanai naga tanta gitu buat semekan mai nambah umat isma to ay badala pagkatang dali ni kecil slay bahwa pendono yang kecil kecil kanan kom kin kelalong ketempel cukup borong cuni bagi si ubi dan pengum kemakui to ay bagong sakramen ko mangalago kin yo kedan law siem long lando bad long mo yo lupa batu ben pong ini da kecai kor jom kecil pong yapshu to ay begitu ikban sakat mai na pengum malam siem bukui kale long krisma jo kecil pedim baka penlong iki kena yo bentar aga ci imam syukur baraka burong ne dipane kali daw Chris ultrai jimi Srimati Santa Mary Shilla, chairperson of the Committee on Empowerment of Women, Meghalaya Legislative Assembly, visited Langtor village to express condolences to the family of late Darisha Lingdo and her 2-month-old daughter, whose bodies were found on March 2nd at a waterside in Kinchi. Accompanied by MLAs Matthew Beyonstar Kurba, Albert Nongrum and Bright Starwell Marbanyang, the team observed a 2-minute silence at the site. They later met with the police at Mairang to assess investigation progress. DC Anita Kharpor, additional SP Perkhatlang Suchiang, village leaders and locals were also present. The committee pledged continued efforts to uphold justice and protect women and children's rights in the state. Kamu kabasay ka daro manta nakalim jeki ang kibahay yung basam yung kong Darisha Lingdo o pikwa o pikram kalong yung siya sabi ba kung sando hangi dasi kalau konong ke issue kalau konong kaman do yapi kung kalong yung sab kung pajak ndriu na do na pat ya mensia boleh mo cumi diangot Yung super sangkap bala apa yung naling ko nando yung super sangkap bayi kami nak menyerap ka kami kata kajing kahop jong pi yung bibisar ke padahal kam yung saya push naling jong siya kot na siya kadungan ko ain kadam ka sa police department yung super sangkap nakan ko committee jong ni mo pat ko slayer in sa ajing TPP in any of these days or months akan nunggu kom hang no ko poi kita ikut kelas ni akan yang di sini kalau ini kia hin minta tapi ini semua ang nakalim jing committee yung po ng katay sinong katawar mo Nong ilam sinong iya sada sinong pi suki DC dan hotel polis State inquiry dan State naman last time tanya ada tak ada tak no ini State nang hero kinhon gen up proportionate bagi ada Indonesia ketika ta no national no DC officers dan State jadi inquiry nang ba kani dalam dia su bilong kami Ada kasuki dia apa support dia ni lo ban kita kia lang ini mana pun itu sampai itu yang dia start ting you kasih ko pun pen lihat itu kilo phone number ni don sa IP kilo jujur ayo tip saya pasang menekan kilo kam don kam jongpi kam kata antara jilon kam ka hok ban bisat no Meghalaya continues to rely on pork imports to meet local demand, but Agriculture Minister Ba A.L. Hek stated that the state aims to achieve self-sufficiency within 5 to 10 years. Speaking to the press, he said,
Both the state and central governments are providing pig farming schemes annually across various villages. The minister encouraged citizens to actively participate in these initiatives to strengthen the livestock sector. He expressed hope that with collective effort, Meghalaya will soon be able to meet its pork requirements independently, reducing dependency on imports from other states. Kepada sandal na state ru, kita siang be ban poi sikit baik ba. Tinggi tu kita apply, kita abon kita apply buat lingba jagar kita, tulai lingba di DBO jo kita district welfare kita dan. Kita babon itu batuan dia kita recommend manga kita ayuat kita kita beneficiary pun dia kita ay kumleh. Kita lingba jadi ay kumleh jo kita dengan kita baga kap gaya biskuat. Tapi nak mau ke figure bukan mau tambah bak kala manga lah ada dua bahasan spa tam ki beneficiary lah sam. Abang orang state ni. Ini kita simple application ni. Kita apply ke application dan kita apply direction video. Ada babon buat sanga apa dia recommend macam ke video, buat ke mobile number joki ke bagi video ru ke dia berespon pada iki. Kat ke apply tu kalau kau ni mau babon apply dan bagi dot pada ke bagi jaka ngambiang, Chrism ngambiang. Kita akan verify je sudah cuai. Dah hiru kita have depend na syabari. Tingin manong menginlong self-sufficient state tingin manong. Dan mereka menteri Shibun, mereka menteri Shibun kita ginong rep, berrep menteri yang ri, tinggi saya sedot Chrism kepengin Shillong self-sufficient state. Yang mentahi ni hab dong depend ini babon ini apa. Ada kemudian dia kulo ngintip bagi dia persang dia kuat dia berkuat hok ni basupan teneng ni kemudian semda verify yang jaka bagi dan semda tip bagi Chrism bagi kita kemudian suai kita ki skip. Kau ke financially lah ni, kau ke snap hi ke mlah, menong ai senai mlah hi. Ketika kaum ke jongi ke jonga government ke sarkar ke jongi ketika continuous process. Cuma benda ini ai nam tasan span ngun. Semestinya men ai biang nam tasan span ngun. Kumta apa matrai po system hal po exposure dia matrai nak dia belong self sufficient. Lada makiki dan ke jing temu kebakin trace utam dan kemudian penroy kata kam ke sarkar ugayara. The Border Security Force (BSF) apprehended 3 Bangladeshi nationals who illegally crossed into India through the Dauki gate. The arrested individuals were identified as Farooq Ahmed, 37 years from Mymensingh, Mohammed Samin, 49 years from Dhaka, and Mohammed Sushu Mia, 39 years from Chandpur. All 3 were handed over to Dauki police station for further investigation. During the operation, the BSF also seized 1,730 bottles of fentanyl, a cough syrup commonly misused as a narcotic by mixing it with other drugs. The consignment was believed to be intended for smuggling into Bangladesh. Authorities have launched a deeper probe to identify the network behind the smuggling operation. So viewers, that is all for today. This is Mona Lisa signing off. Until we meet again, thank you for watching.